Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gufata indi ntera kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026. Amakuru mashya ava ku rugamba aravuga ko imidugudu ya Katobotobo na Ruki iherereye muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru ubu tuvugana imaze kujya mu maboko ya FCM 23. Na makuru aje mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego hagati ya FCM 23 n'ihuriro rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC, FDLR, Nyatura, imitwe ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Iyi ntambara irimo kuba mu gihe ku rundi ruhande hari ibiganiro bya Doha bikomeje gushakisha inzira y'amahoro, ndetse na Kinshasa ikaba imaze kwemeza ko yarekuye byibura abantu 37 bari bafungiye i Kinshasa bashinjwa gukorana n'ihuriro rya FCM 23. Ariko nubwo hari izo ntambwe zisa nizerekeza kuri diplomasi, ni ku rugamba ho ibintu bikomeje kugenda bigana habi. Ni mu gihe kandi icyorezo cya Ebola nacyo gikomeje kugenda gifatirwa ingamba, ndetse n'imiryango itandukanye yatangiye kwemeza ko irimo gukorana na FCM 23 mu rwego rwo guhagarika iki cyorezo. Aya makuru yose tugiye gukomeza tuyagarukaho. Ribo hasi ndetse subscribe 5 reka mpere kuri Katobotobo na Ruki bimaze kugwa mu maboko ya FCM 23. N'amakuru mashya aravuga ko imidugudu ya Katobotobo na Ruki iri muri Masisi yamaze kujya mu maboko ya FCM 23. Ibi rero bivuze ko uyu mutwe ukomeje kwagura cyangwa se gukomeza ibice igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe ingabo za leta ya Kongo nabo zifatanyije nabo bakomeje kugerageza gusatira ibice bifatwa nk'ingenzi, abandi nabo bagakwira imishwaro. Masisi ikomeje kuba igice gikomeye cyane muri iyi ntambara kubera imiterere yayo ya gisirikare, imihanda ihuza uduce twinshi ndetse n'akamaro ifite ku rugamba rukomeye cyane. Ahanini bijyana n'ibirombe bibarizwa muri Rubaya n'utundi duce dutandukanye, ni mu bice ahanini bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ifatwa rya Katobotobo na Ruki rishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko AFCM 23 ikomeje kugira ubushobozi bwo gusubiza inyuma ibitero ndetse no gufata uduce dushya, nubwo ku rundi ruhande FARDC na Wazalendo nabo bakomeje gutangaza ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bisubize uduce twabo. Mukanya kashize umuvugizi wa FCM 23 Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 ku isaha y'isa 8:10 z'amanywa k'ingabo zigize ihuriro rya Kinshasa ko bagabye igitero gishya ku midugudu ya Masheke ni muri teritwari ya Masisi. Kanyuka yavuze ko icyo gitero cyahitanye abasivile b'inzira karengane, amazu aratwikwa, imiryango myinshi isigara mu gahinda ndetse no mu kangaratete. Ni mu magambo ye, FCM 23 ikaba yongeye gushimangira ko ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha imbaraga za gisirikare mu bice bituwe n'abaturage, kandi Kanyuka akavuga ko ibi bigaragaza ko intambara irimo kugenda ihinduka ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, aho abaturage basanzwe bari mu kaga gakomeye ahanini bijyanye n'iyi ntambara. Ariko kandi impande zihanganye zikaba zikomeje kugenda zishinjanya. Kanyuka akavuga ko uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari rwo rukomeje kurenga ku gahenge ndetse no gutangiza intambara ziri kugira ingaruka zikomeye ku baturage b'inzira karengane. Kugeza ubu uruhande rwa leta ya Kongo ntabwo ruratanga ibisobanuro bihagije ni kubijyanye n'ibirego bya FCM 23. Ni mu gihe amasasa akomeje kuvuga muri Masisi n'ibindi bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari indi ntambwe ya politiki yavuzwe Kinshasa. Abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye ku murwa mukuru Kinshasa bakaba barekuwe cyangwa se bakaba bafunguwe, nibutsa ko bashinjwaga gukorana na FCM 23 ariko kandi barekuwe n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava mu nzego z'amagereza aravuga ko muri abo 37 abantu 22 bari bamaze kurangiza ibihano byabo imbere y'uko barekurwa. Nubwo kugeza ubu ngubu nta tangazo ryemewe rya leta ya Kongo cyangwa se AFCM 23 rirasohoka kuri iki gikorwa, benshi barimo gufata ibi nk'intambwe ishobora kuba ijyanye n'ibiganiro bya Doha cyangwa se ibiganiro biherutse kubera i Montreal. Ibi rero bishobora kuba biri mu buryo bita confidence building measures, no kuvuga ibikorwa byo kubaka icyizere hagati y'impande
mpande zihanganye. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari kimwe mu bintu bikomeye mu biganiro hagati ya Kinshasa na FCM 23. Nkibutsa ko muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahuriraga i Montre mu Busuwisi hari havuzwe ko hagomba gufungurwa byibura imfungwa 477 harimo 311 zo ku ruhande rwa FCM 23. Icyo gihe kandi bari biyemeje ko bagomba kubikora cyangwa se ko bagomba kuba bamaze kurekura izo mfungwa mu gihe kitageze ku minsi 10, ariko iyo minsi yararangiye nta cyakozwe ndetse amezi yaragiye kuba abiri yose. Uyu munsi rero irekurwa ry'aba bantu 37 rishobora kuba intangiriro y'igikorwa cyari cyaratinze, nubwo wenda twavuga ko ibi tutabiha amahirwe menshi, ariko nanone byatangiye. Reka tubitega amaso niba Kinshasa koko izemera kurekura izo mfungwa 311 zose uko AFCM 23 ibisaba mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro bikomeze. Indi nkuru ikomeye ijyana n'iki cyorezo mu mbabarire cya Ebola gikomeje kugenda gifata indi ntera mu karere u Rwanda ruherereyemo. Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ko ryiyemeje gukorana byuzuye na FCM 23 mu guhangana n'icyorezo cya Ebola mu bice biri mu maboko y'uyu mutwe. Ibi rero byemejwe nyuma y'inama yabereye i Goma ku munsi w'ejo, aho ubuyobozi bw'agateganyo bwa OMS muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari buhagarariwe n'intumwa nini zakiriwe n'ubuyobozi bwa FCM 23 kuri uyu wa kabiri tariki 26 Gicurasi. Ibiganiro byibanze ku kongera imbaraga zo gukumira no guhangana na Ebola muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. AFCM 23 yavuze ko yiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bose ni mu rwego rw'ubuzima kugira ngo abaturage bari mu bice igenzura bashobore kubona ubuvuzi no kurindwa iki cyorezo. Iyo nama yasize hemejwe gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira Ebola, gutanga ibikoresho by'ubuvuzi, imiti n'ibindi bikoresho bikenewe ku rugamba rwo guhangana n'iki cyorezo. Ibi rero byose bikerekana ko nubwo hari imbaraga zo gukomeza guhangana n'iki cyorezo kandi intambara nayo ikaba ikomeje, ariko kandi imiryango itandukanye yahisemo gukomeza gufatanya na FCM 23 mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba. Ibibazo bikomeye uyu munsi nuko ibintu bibiri bikomeye birimo kugendera icyarimwe, intambara ndetse na Ebola. Ni ku ruhande rumwe ibice bitandukanye birimo n'amasisi twatangiye tugarukaho birimo imirwano ikomeye, ni mu gihe ku rundi ruhande Goma, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo biri mu kubungabunga ubu bwoko bushya bwa Ebola. Iyo ntambara mu gihe yaba ikomeje n'iki cyorezo gikomeza, ingaruka ni nyinshi. Abaturage kubera ko bakomeje guhunga ubuvuzi busa naho bwahagaze, kandi abakozi bakora mu by'ubuzima ntabwo bashobora kubona uko bagera ku baturage. Amakuru y'ibihuha birumvikana nayo kabakomeza kwiyongera. Ni icyorezo kuri ubu ngubu dushobora kuvuga ko gishobora gufatirana iki cyuho cy'uko hari intambara maze kikaba cyakwirakwira mu baturage, kandi uburyo bwo kugikumira bukaba bugoranye, ibyateza ibibazo ku karere kose. Ni nayo mpamvu rero OMS yemeye gukorana n'ubuyobozi buri ku butaka, ni mu rwego rwo kugira ngo batere intambwe ziganisha mu guhagarika iki cyorezo. Irekurwa kandi ry'abantu 37 rishobora kugaragara nk'ikimenyetso cyiza mu biganiro bya Doha, ariko icyarimwe amakuru ava ku rugamba akavuga ko ibitero bikomeje muri Masisi, kandi AFCM 23 nayo ikaba ikomeje gutsinda uruhande rwa leta. Ibi rero biragaragaza ibintu bibiri byonyine ko bishoboka. Icyambere, Kinshasa ishobora kuba irimo kugerageza gutanga ubutumwa bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga, yerekana ko yo irimo gushyira mu bikorwa ibiganiro, ariko nanone abandi bakabifata nk'urwiyererutso. Icya kabiri ni ku rugamba ho impande zombi ziracyashaka kugira ijambo rikomeye mbere y'uko ibiganiro bishobora kugera aho bigera. Ni mu ntambara nyinshi, uruhande rufite ibice byinshi ku butaka rujya komeza ibiganiro rufite imbaraga nyinshi. Ni nayo mpamvu Masisi, Rubaya, Katobotobo, Ruki n'utundi duce tumaze iminsi tugarukaho muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kuba iby'ingenzi cyane. Ni mu makuru yose harimo kuvugwa ikintu gikomeye, nuko abaturage aribo bakomeje kwishyura igiciro cy'iyi ntambara. Iyo midugudu yafashwe cyangwa se wenda iraza gusubizwa amaboko y'uruhande rwa leta, cyangwa se wenda uruhande rwa leta rukomeze gutsindwa, ariko abaturage bo barakomeje guhunga kandi
kandi Ebola nayo ikomeje kuvuza ubuhuha mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masheke, Katobotobo, Ruki, Rubaya, Masisi muri rusange bikomeje kuba indorerwamo y'intambara igoye, aho politiki, ubukungu, umutekano n'ubuzima birimo guhurira mu kibazo kimwe. Turimo turihuta tunagana ku musozo. Kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 ibintu biragaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo bugeze mu kindi cyiciro. Ni ku rugamba AFC M23 iravuga ko yafashe Katobotobo na Ruki, kandi ikavuga ko ihuriro rya Kinshasa bakomeje kubagabaho ibitero, kandi atari bo gusa ahubwo no mu baturage b'inzirakarengane by'umwihariko mu bice bya Masheke. Ni ku rwego rwa diplomasi, Kinshasa yo iravuga ko yarekuye abantu 37 bashinjwaga gukorana na AFC M23, ikavuga ko icyo gikorwa gifitanye isano n'ibiganiro bya Doha ndetse no kubaka icyizere. Abasesenguzi bakavuga ko Kinshasa yabikoze mu rwego rwo kuyobya amahanga, ahanini bijyanye n'ibitero bya za drone nayo ikomeje kugaba mu baturage, aho Kinshasa kuri ubu ngubu irimo kuvugwaho kuba ishaka ko amahanga arangarira kuri iki gikorwa yavuze ko yakoze, ni mu gihe nyamara hari ibindi bikorwa amahanga yagakwiriye kuba akurikiranaho Kinshasa. Ni ku rwego rw'ubuzima kandi OMS yemeye gukorana na AFC M23 mu kurwanya Ebola, ibintu bigaragaza ko ikibazo cy'ubuzima gishobora kurenga imipaka ya politiki n'intambara. Ibi byose bikerekana igihugu kiri mu nzira ebyiri icyarimwe, hari intambara ya Ebola ndetse n'intambara bahanganyemo na M23. Ikibazo gisigaye ni iki: ese Doha izashobora guhindura ibi bimenyetso bito mu masezerano ya nyayo y'amahoro, cyangwa se impande zombi noneho kera kabaye ziyemeze gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje nta guca ku ruhande, cyangwa se ku rugamba hazakomeza kuvuga amasasu, ni mu gihe abaturage bakomeza kuba hagati y'intambara, ubuhunzi n'icyorezo? Ibyo byose nibyo tuzakomeza kugenda tuganiraho.